Amakuru agezweho noneho ibintu bimaze kujya mu buryo byamaze kwemezwa neza ko AFC M23 imigambi yayo yamaze kwemezwa, ndetse aho bivugwa neza ko General Sultan Nziramakenga Emmanuel, uyu uzwi nka General Sultan Makenga, akaba n'umugaba mukuru w'igisirikare cya AFC M23, yasabwe kuvugana n'abo bayoborana iki gisirikare harimo Colonel Nanga ndetse n'abandi nka Bertrand Bisimwa, kwemeza ndetse bagashyira hanze idarapo rya Kivu Republic. Leta z'Ubumwe za Amerika ibihaye umugisha, ndetse benshi baremeza neza ko igisigaye ari ukuza gukata ibice hagatangwa imipaka, maze uzavogera undi hagati ya leta ya Kivu cyangwa se Kivu Republic ndetse n'igisirikare cyangwa se leta ya Kongo, wazarasa cyangwa se agahungabanya ubusugire bw'ikindi gihugu mu gihe M23 yaba yamaze kubona ibi byangombwa byose, yazahanwa n'amategeko mpuzamahanga. Ibi rero benshi baravuga neza ko bisa nkaho ari byo bigiye guteza ikimeze nkaho ari pressure kuri Tshisekedi, nyuma yuko kandi yasabwe kwemera akaza gukora ibyo abaturage bifuza batuye muri Kivu zombi. Bavuga neza ko batifuza Tshisekedi, ndetse byanagaragajwe n'abaherereye muri diaspora bakoje imyigaragambyo myinshi, ndetse abari mu gihugu cy'Ububirigi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi bose bagiye bahura bakigaragambya bavuga neza ko Tshisekedi bamurambiye, ndetse ubwicanyi ari gukorera bari muri Kivu by'umwihariko abanyamurenge. Kuri ubu inama zakomeje guterana, ndetse yakomeza kugenda hegeranywa ibimenyetso. Benshi bamaze kwerekana ukuri ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ubu butaka n'ubundi busa nkaho yamaze kubutakaza nta kabuza, ndetse akaba amaze kubutakaza yarahatakarije abasirikare benshi cyane. Ibyo benshi bamunenga ko yanze kumva ibyo yasabwaga mbere, kugeza ubwo M23 itarifuzaga ko iki gice cyacibwamo, ari wo mwanzuro yafashe nyuma yuko yabonye ko imirwano yari imaze kuba igihe kirekire, ndetse n'ibice bimwe baramaze kubyigabiza. Ubundi bijya gutangira M23 yasabwaga guhabwa umwanya muri guverinoma, nabo igisirikare cyabo kigashyirwa mu zindi ngabo, ndetse haba mu badepite n'ahandi hakaba harimo bamwe muri uyu mutwe, kuko nabo nabavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko b'abakongomani. Ibi Tshisekedi yagiye abirwanyiriza kuravuga ko ari abanyamahanga, mu gihe bamucanagaho umuriro bakomeza kugenda bamusaba ibiganiro bareba uko bayoborana, ndetse bakaza gufashanya gushyira hamwe bagateza imbere iki gihugu cya Kongo, ndetse ivangura ryo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse niyo muri Kivu y'Amajyaruguru rikorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda rigahagarara, nuko amahugura agahinda mu bice bitandukanye. Ariko ibi Tshisekedi ntabwo yigeze abyumva, ndetse yakomeje kuvuga neza ko aba ari abanyamahanga ngo bishyize hamwe baturutse mu bihugu by'Ubugande n'u Rwanda, ndetse ngo na bamwe b'abakongomani. Ibi rero ngo ntiyabyumva, yagerageje kumva ndetse kugira ngo bishyirwe mu bikorwa, aza kwisanga M23 yarabonye ndetse yarasobanukiwe imbaraga zayo, yaramaze gukaba ibice bitandukanye birimo n'umujyi wa Goma bitakimukundiye. Ahakomeje kugenda hakorwa ibiganiro bitandukanye by'amahoro, abarimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Uburusiya Sergei Lavrov, ndetse n'abandi bagaragaje neza ko Tshisekedi yakoze amakosa akomeye cyane yo kwanga kumva M23, ndetse bamwereka neza ko aho bigeze ahubwo ari we wakabaye yisaba ibiganiro. Ibi Tshisekedi ntabwo yakomeje kubyumva, bigeza aho hafatwa umwanzuro ukomeye cyane kuba uyu mugabo yatakaza ibi bice. Benshi baravuga neza ko ari bwo buryo busigaye bwagarura amahoro, kuko ibitero n'ubundi ntabwo bizabura mu gihe ingabo za leta ya Kongo ziba ziri hakurya, M23 iri hakuno, barasana umunsi ku munsi bacengana mu mijyi itandukanye. Nyamara benshi bemeza neza ko ibice bitandukanye M23 ifite, yabo umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu ndetse n'ahandi hose amahoro ahinda, mu gihe ibice n'ubundi birimo ingabo za leta ya Kongo hacyumvikana amasasu, abaturage baho baboroga bata ku munsi bavuga neza ko batamerewe neza. Ni ibintu rero bikomeje kugaragaza igitutu Tshisekedi akomeje kujyaho nyuma yo kwanga ibyo yasabwe. Bisa nkaho M23 ngo yaba yasabwe kuba yategura ibijyanye n'idarapo ndetse n'indirimbo izubahiriza iki gihugu. Ibi byose bikaba biri tayari, isaha n'isaha ashobora kuza abo mu miryango ishinzwe ibihugu ndetse n'ububanyi n'amahanga, bakaba bashyiraho imipaka itandukanye. Iki Kivu Republic, aho iyi Kivu Republic ya M23 izabikora ku bihugu
bitandukanye birimo Kongo biyomoyeho, DRC, u Rwanda, u Burundi ndetse n'Ubugande ndetse na Tanzania, ndetse ibi kandi bikazaba bigaragara neza ko izabikora no ku kiyaga cya Tanganyika nyine. Ibyo benshi bavuga neza ko iki gihugu cyaba ari kimwe mu bihugu bibayeho neza ndetse bifite ubutaka bunini bukunguhayeho iby'agaciro ndetse bunakora kuri iki gice cy'ikiyaga kinini nka Tanganyika, ibyakorohereza ibi bice gutera imbere. Abakongomani baturuka mu bice bya Rubaya ndetse na za Masisi, ahantu hagiye hatandukanye, ndetse baturutse mu bice nka bya Minembwe, ibice bitandukanye, aba bose bivugwa neza ko bazahita bategura ikimeze nkaho ari imishinga ikomeye cyane yo kuza guteza imbere iwabo, kuko bishobora kugaragara neza ko iki gice gishobora guhita kinatera imbere ku rwego rurenze iki gice gisanzwe kirimo iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ni ukuvuga ngo benshi baha amahirwe ko iki gice iterambere ryaho rizihuta ndetse hakaba ahantu hakomeye cyane kurusha ahasanzwe hayoborwa na Tshisekedi. Biravugwa neza ko rero ibice bitandukanye baturutse Birere, Masisi n'ahandi bose baherereye muri diaspora ndetse n'abaherereye mu bihugu by'ibituranyi bahunze kubera intambara bashobora gutaha ndetse mu gihe gitoya abandi bagakora imishinga iteza imbere iwabo. Ni mu gihe kandi bivugwa neza ko amahanga yamaze kumva ko iki kibazo kigomba gukemurwa. Benshi bakomeje kuvuga neza ko igihangayikishije Amerika ari amabuye y'agaciro. Nibyo koko amabuye y'agaciro kandi amenshi ari mu bice 23 yafashe. Benshi bemeza neza ko bimaze kujya mu buryo aribwo Amerika yagiye akorana na 23 mu kuyigurira ndetse aya mabuye mu buryo bworoshye cyane. Amakampani akomeye y'Abashinwa nayo ari mu bice nka za Rubaya aracyakorana na 23 nk'ibisanzwe, ariko ibi ntabwo biza guhagarika umugambi wamaze kugenda ushyirwa mu bikorwa ndetse byemezwa neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubu ngubu basa n'abamaze guhagurukirwa ku buryo bukomeye cyane. Ibitero byerekeza Minembwe byahise bikumirwa kugeza ubu ngubu, aho 23 yari yaramaze kubahiriza uruhande rwayo rw'amasezerano ya Washington kurekura biriya bice yamaze kurekura bya Rubaya n'ahandi na za Purene. Kugeza kuri ubu rero igisirikare cya Kongo cyo kikaba cyarakomeje kuvunira ibiti mu matwi mu mugambi wo kurwanya FDLR. Ibi rero bikomeje kugaragaza ko Tshisekedi ari we wizize kuba yatakaza ubu butaka. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyongeye gutegura igitero gikomeye cyane. Ni igitero kibasiye ibice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo no kuvuga za Rubaya nyine nk'uko byagaragaye, ariko bisa nkaho 23 yari iryamiye amajanja yabashije guhagarika umuvuduko w'izi ngabo. Nanone kandi haragaragara ikimeze nk'urwokotsi neza hafi n'ububiko bw'intwaro z'igisirikare cy'u Burundi ziherereye hariya neza hafi n'umujyi wa Uvira. Ndakubwira ibibaye ni inkuru rero zisobanura byinshi cyane umutekano, politiki na diplomasi. Nanone ndakubwira neza ko twinjirira kuri inkuru ikomeye cyane. Ni inkuru ivuga neza ko igisirikare cya leta y'u Burundi cyamaze gusa naho gicitsemo ibice, ibyaje gutuma bamwe mu basirikare b'u Burundi, iki gisirikare cy'u Burundi FDNB cyamaze kugenda gicikamo ibice bibiri, kugeza ubwo bamwe bafashe umwanzuro wo kwiripotinga ndetse bihama 23 bavuga ko bashaka guhangana n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, ariko banyuze muri 23. Ubu tuvugana abasirikare barenga 150 b'igisirikare cy'u Burundi nyine, ndetse bisa nkaho ari abasirikare bamaze iminsi barapanze uyu mugambi wo kuza gutoroka cyangwa se bakava muri iki gisirikare cy'u Burundi burundu bakiripotinga muri 23, nyuma y'uko kandi aba bamaze kwivugira ko bagiye batumwa kenshi kwica abaturage batuye mu Minembwe, babitumwe na Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibi kandi ngo nibyo byagiye bibaca intege kwica abaturage, ndetse bisa nkaho atari byo batojwe mu masomo ya gisirikare bahawe. Abaturage batari abanzi babo badafite intwaro bavuga neza ko kubica ari bimwe mu byagiye bibagora ndetse bikababangamira, nubwo babikoraga bimeze nkaho ari igitutu ndetse n'igitsure bashyizweho. Amakuru kandi avuga neza ko abasirikare bakimara kuva mu gisoda cy'u Burundi bajoyininze 23 biripotinze nta gato, dore ko banabikoze atari bya bindi byo kuvuga ngo bagoswe ku rugamba bafata umwanzuro wo kumanika amaboko, bo ubwabo baje gutoroka bagenzi babo. Bivugwa neza ko ibi bisa nkaho bari babimaranye iminsi ndetse bari bamaze kumenyesha 23 ko yaza kubakira ko bafashe umwanzuro, kandi bajyanye nemwe mu bikoresho bya gisirikare
zikoreshwa ku rugamba, ibintu benshi bavuga neza ko ari nacyo cyerekana neza ko bari babipanze. Ubu tuvugana hakurya i Bujumbura umwuka wahise uba mubi cyane, ndetse bihita bitangira guteza akaduruvayo muri leta majoro, ndetse bisa nk'aho igisirikare cy'u Burundi cyamaze kugenda naho kigaragaza kwidetasha kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi Neva. Basa naho bamwe batari kumwe nawe, ari kubaza ndetse akabazwa impamvu ubu abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bageze aho bari kunanirizwa mu ntambara idafitiye inyungu igihugu cyabo, bagafata umwanzuro wo kuza kwiripotinga mu nyeshyamba. Ibintu bisa naho ari igisebo kigayitse cyane. Ubu tuvugana abasirikare baguye ku rugamba bose icyo tugiye kugarukaho, abo 23 ifite yafashe nk'imbohe z'intambara ku rugamba, nabo ni benshi sibo tugiye kugarukaho, ariko turi kuvuga kuri abasirikare bitanze mu by'ukuri mu buryo busa naho bari barambiwe kubarizwa muri iki gisirikare cyabo cy'u Burundi FDN. Bavuga neza ko bakivuyemo bitewe n'ibikorwa bagiye boherezwamo, operasiyo zo kwica abaturage ndetse n'ibindi bikorwa bibi cyane. Bakaza kubona neza ko atari we mujyo bahisemo, bafata umwanzuro wo kuba bajoiningamo 23 bati nibura yo irwanira uburenganzira bw'abaturage muri ibi bice. Ubu tuvugana rero abaturage benshi cyane baravugwaho kuba bakomeje kugenda bagaragaza ibisa naho ari ubwoba bukomeye cyane. Ubwo ndavuga abaturage bo ku butaka bw'u Burundi, bitewe nuko abari batangiye gukora ikimeze nk'aho ari imyigaragambyo ku munsi w'ejo, bamwe bahise bafungwa diregite. Ubu bwoba nibwo buri gutuma batongera guhaguruka ngo bagire icyo bavuga, ariko bisa naho interine mu gisirikare ho ibintu ntabwo bimeze neza na gato. Abasirikare 150 biripotinze 23 kabakirira mu bice bya Mikenke, bisa nk'aho ari benshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi, kubatakaza ndetse n'abagiye bapfa ari benshi. Ibi byose birakomeza kugenda bishyira muri esheki izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana twirwaneho ikomeje kugenda yirwanaho ndetse nayiri mu ngamba ku buryo bukomeye cyane, nyuma y'uko Mikenke yamaze kuba tombe ndetse n'ibindi bice. Bisa nk'aho izi ngabo kuko zifite motivasiyo, AFC 23 nayo ikomeje kugenda ifatikanya nabo bagakomeza gukora bimwe mu bikorwa twavuga neza ko ari ibikorwa bikomeye cyane bya gisirikare. Kurinda ibi bice bisa naho biri kuborohera muri iyi minsi, bitewe nuko ibitero bya za kajugujugu n'amadrone nyuma yo kuma 23 igabye igitero gikomeye cyane mu ntara ya Tropo ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ahangaha byahise binetraliza ibitero byose byapangirwaga by'amadrones. Ubu tuvugana bisa naho bari kurasana ku butaka, aho bisa nkaho izi ngabo za leta ya Kongo zidafite ibijyanye no gukoresha itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga ry'ikirere. Bisa nkaho ku rugamba bahindutse ubusa. Iyo nta kajugujugu cyangwa drone, igaragara neza ko batsindwa cyane mu bijyanye no kuba barwanira ku butaka. Ndetse abacancuro bashya bakaba bari bamaze kugezwa ku mirongo y'urugamba, bivugwa neza ko aribwo bari bacyagera ndetse bataratangira kujya mu nshingano zabo. Igisirikare cya leta ya Kongo bivugwa neza ko cyari cyamaze kubyinira ku rukoma, bitewe nuko cyari kimaze kubona abagiye kugifasha mu kongera gushyira imbaraga mu bijyanye n'ibitero by'ikirere, ariko siko bigenze mu by'ukuri, aho benshi bemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakubiswe n'inkuba. Ubu tuvugana muri 16 hasigaye abagera kuri 7, abandi bose bamaze gupfa nyuma y'igitero kibatunguye ndetse bakamera nk'abakubiswe n'inkuba. Ibi byose byamaze kuvugwa ko arimo 23 yamaze kugenda ibishyira mu bikorwa. Abacancuro bari bamaze kugera kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga neza ko ari abari baturutse mu gihugu cya Rumaniya, baje mu itsinda rikomeye cyane rizajya rifasha igisirikare cya leta ya Kongo gupanga ibijyanye n'urugamba ndetse no gukora ibindi bikorwa bitandukanye, by'umwihariko ibisanzwe bikorwa n'abacancuro nyine byo gukoresha drones, bitewe n'uko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyasanzwemo ubushobozi bukeya mu bijyanye no gushyiramo amakorodoni, ndetse aho bageragezaga kuba bagurutsa drone zarasaga bagenzi babo. Hari n'igihe abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagurukije drone birangira zishe abarundi kandi bari gufatanya ku rugamba. Ibintu byababaje cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi. Kuri ubu rero perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yongeye koherereza akayabo k'amadolari aba bacancuro baturutse mu gihugu cya Rumaniya ngo baze kongera kumufasha. Ngira ngo benshi bagiye babona amashusho yagiye
yagiye asirikira ku mbuga nkoranyambaga na n'ubu akiriho amashusho aho Wiringoma uyu wari umuvugizi wa M23 waje kwitaba Imana arashwe na drone za FARDC akagwa Rubaya. Ubu uyu yagiye agaragara mu mashusho aho yarari kwihanangiriza abacancuro batandukanye bari kuri ubutaka bwa Kongo, ndetse byamaze kwemezwa neza ko hari abaturutse mwa kiriya gihugu cya Rumaniya bisa nkaho batumvishe. Nyuma y'uko M23 yaje kumenya amakuru rero niho yahise ikorera ikimeze nkaho ari ukubatega umutego wo mushibuka. Aba babaye nk'abakwiswe n'inkuba nk'uko byemezwa kugeza kuri ubu ngubu. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo benshi bemeza neza ko kugeza kuri ubu ngubu gifite akazi gakomeye cyane ko kumenya amakuru yabo uko ajya hanze y'ibyo bari gupanga. Benshi bemeza neza ko M23 kumenya aya makuru ajyanye n'ubu butasi ndetse n'abacancuro bisa nkaho ari ibintu biri kuyorohera cyane, bitewe n'uko ishobora kuba ifite bamwe mu b'imbere mu gisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bayiha amakuru ku yandi. Ibi rero birakomeza kugenda bitera ubwoba bamwe bo mu nzego z'ubutasi mu gisirikare cya leta ya Kongo. Bavuga neza ko amakuru yabo ajya hanze ariyo abaviramo gutsindwa ndetse no kugarikwa mu bijyanye n'urugamba. Ubu tuvugana haracyavugwa igisa nkaho ari iperereza rikomeje gukorwa mu gisirikare cya leta ya Kongo, gusa abapfa bamaze gupfa. Muri aba bacancuro bivugwa neza ko abagera kuri 7 bari basigaye bahise bajyanwa mu bice bitari hafi y'imirwano kugira ngo babanze basobanurirwe uko urugamba rumeze. Gusa bivugwa neza ko nabo bamaze gushya ubwoba ndetse ibintu bisa naho byamaze kubacanga nyuma y'uko baje kuri ubutaka bumva ko ibintu ari amahoro, bagiye kujya bagurutsa drone aho beretswe ndetse zikarimbura ibyo beretswe, ariko basanzwe nabo bari guhigwa ndetse bukware. Aho benshi bavuga neza ko abacancuro kugira ngo nabo baze kongera kwisanzura bajye ku mirongo y'imbere ku rugamba batikandagira biri buze kugorana, dore ko bamwe basa naho bamaze guhungabana nyuma yo kunyurwamo n'ibisasu biremereye cyane byabatunguye ubwo bari bakigera neza hafi n'umujyi wa Uvira bakimara kwerekwa bimwe mu bice bagiye kujya bakoreramo. Inkuru ivuga neza ko aba bacancuro kandi abapfuye bose bivugwa ko nabo ubwabo batari bari gutekereza neza ko bashobora kuza guhura n'iri sanganye, bituma bano basigaye bashobora no kuza gufata umwanzuro nk'uw'itsinda rikomeye cyane ry'abacancuro bigeze kubona neza ko bagenzi babo benda gushirira kuri ubutaka, bakaza gusaba Tshisekedi ko baseza amasezerano bari bafitanye ku bijyanye n'imikoranire maze bakisubirira mu gihugu cyabo. Abacancuro bo mu itsinda rya Blackout nibo bagiye bakomeza guhanyanyaza kuri ubutaka bwa Kongo, ariko bisa naho nabo byagiye bibagora nyuma y'uko M23 ikoreye igitero gikomeye cyane mu ntara ya Chopo ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ikangiza bimwe mu bikoresho bakoreshaga nabo ubwabo aho bari bikaza kubasaba kwimuka bahunga ndetse gitaraganya n'ubwoba bwinshi cyane. Bisa nkaho icyitwa umucancuro kurwanira muri iyi misozi ndetse no kuri ubutaka bwa Kongo byakomeje kugenda bimunaniza ndetse bikamugora. Ngayo nguko igisirikare cya leta y'u Burundi kikomeje kugenda nacyo kivugwaho ibijyanye no kuba gitanga inzira kuri aba bacancuro. Benshi bavuga neza ko ni imirambo ariyo igomba kunyuzwa ndetse bidasubirwaho, bitewe n'uko aba Barundi ndetse n'abacancuro ari bamwe mu bari gufasha Tshisekedi muri uru rugamba. N'ubundi byemejwe neza ko aba bacancuro bakimara kuza bari banyuze ku butaka bwa Repubulika y'u Burundi, ndetse ari naho binjiriye ku mupaka wa Kavimvira bo baza ahangaha nyine, dore ko bari bafite n'uburinzi bukomeye cyane. Cortege y'aba bacancuro benshi bavuga neza ko ishobora kuba ariyo yatumye M23 iza kuba yamenya amakuru ko ashobora kwinjira ukomeye cyangwa se umuntu udasanzwe. Biza kumenyekana neza ko ari abacancuro bari mu modoka za gisirikare zicungiye umutekano ku buryo bukomeye cyane, ariko ntago byabashije kubuza M23 gukomeza kubagenza paka bavuye muri izi modoka, bagatangira kwerekwa uko ibi bice biteye ndetse n'uko bazajya bakora, berekwa ibice birimo ingabo zabo ndetse berekwa n'ibice bagomba kujya bagabamo ibitero. Ahari naho bakubitiwe n'ikimeze nk'inkuba amakompura ya M23 yaje kubahuranya. Ibintu benshi bavuga neza ko ari agahinda gakomeye cyane kuri iki gisirikare kugeza kuri ubu ngubu.
umutwe wa AFC M23 wamaze gushyiraho ingamba twakita ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi, ariko kandi inongera ibijyanye n'ibikoresho karahabutaka mu bijyanye n'urugamba, aho benshi bemeza neza ko M23 igomba kwadivansiga katikati Kinshasa nk'uko byatangajwe n'umugaba mukuru w'izi ngabo General Sultani Makenga, ndetse akabyemeza inshuro irenze imwe mu ruhame, avuga neza ko gahunda bafite ari ugukuraho leta y'abaginga, ndetse bamaze kwidekarara nk'aho ari leta. M23 ikaba yaramaze gushyiriraho n'abasirikare bayo umushahara, ndetse bisa nk'aho ibintu byahinduye isura, igisirikare cyabaye professional, ibintu bidasubirwaho. Ubu tuvugana rero benshi mu basirikare b'igisirikare cya AFC M23 bongeye gushimishwa nuko bongeye kubona andi maboko akomeye cyane mu ntwaro. Bivugwa neza ko zamaze kugurwa, ndetse intwaro zamaze kugezwa ku kibuga cy'imirwano, aho benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya M23 cyazanye intwaro, ndetse benshi bazibonye ku kibuga cy'indege cya Goma, ariko ntibaremeza uko zaje ndetse niba ari amakajugujugu angahe yazizanye. Ibi byose nibyo tugitohoza, gusa abenshi bavuga neza ko intwaro bazibonye ziri kwegerezwa ahabitse izindi, ndetse zimwe zisohoka mu kibuga hajya zijya ahari stoke, ububiko bukomeye cyane bw'igisirikare cya M23. Baravuga neza ko ari intwaro ziganjemo ibitanka by'intambara, ndetse biremereye cyane, amasasu, amadrones n'ibindi bikoresho bya gisirikare bikomeye cyane bikoresha abasirikare bakenera, birimo amabote ndetse n'ibindi, n'amakote na night vision. Ibi bikoresho bakoresha bagenda nijoro. Ibi byose M23 yaje gupakurura. Benshi bemeza neza ko ari ikikango gikomeye cyane kuri leta ya Kinshasa. Ubu tuvugana bamaze kuvuga neza ko iki gisirikare cya M23 uyu Joseph Kabila wamaze kukimeneramo stoke nini cyane, nyuma y'uko uyu mugabo yamaze kujoyininga ndetse akaba yibereye Goma. Benshi bakaba bemeza neza ko uyu mugabo wategetse igihugu cya Kongo igihe kinini cyane, ndetse Tshisekedi akaza kumusimbura, asa naho afite gahunda zikomeye cyane, atitaye ku bihano yafatiwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Bisa nkaho nta nicyo bimubwiye, akomeje kugenda agaragaza neza ko afite umuhate wo kugaragaza uruhare rwe mu kugarura amahoro ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana M23 yakomeje kugenda igaragaza urwego rudasanzwe mu bijyanye no kuba iri kwiyubaka. Benshi bemeza neza ko leta y'abaginga nk'uko Generali Sultani Makenga yagiye abivuga, ishobora kuba agahuru kayo katangiye gushya neza bitewe n'uko M23 yamaze kwa upgradinga ibikoresho, ndetse yazanye ibindi bishya. Ibintu ntago byoroshye ku butaka bw'u Burundi. Ibijyanye no kohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo byo bikomeje guteza intugunda, ndetse no kurebana ingwe muri iki gisirikare. Benshi baremeza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi boherezwaga ku butaka bwa Kongo bisa naho bigizwemo uruhare na perezida, gusa bisa nkaho byasubiwemo. Aba basirikare barajya baza kuri ubu butaka, ariko habanje gusinywa ndetse bikemezwa kugeza kubabarizwa muri unity yabo, ndetse n'abapartuni komanda bose. Ni ukuvuga ngo umusirikare wese uzajya yoherezwa ku butaka bwa Kongo, abamukuriye nibura bagera ku nzego 3 bazajya babanze kubisinyira. Bitandukanye nuko byari bimeze, perezida w'iki gihugu afata abashaka, ndetse agahitamo batayo ihitamo abasirikare umubare bitewe n'ushakwa ku rugamba, bakaza kuri ubutaka bwa Kongo. Ibi rero biraza kugenda byerekana urundi rwego ibintu byamaze kujyaho ku butaka bw'u Burundi. Ubu tuvugana byamaze kwemezwa neza ko indege mu bwoko bwa Su cyangwa se Sukhoi 25 y'igisirikare cya leta ya Kongo yari yahagurukiye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ku butaka bw'u Burundi. Yamaze guhanurwa bidasubirwaho. Uribaza ngo byagenze gute? Iyi kajugujugu y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yabanje guherekezwa na kajugujugu ebyiri zo mu bwoko bwa Apache Rukobutazi nk'uko bamwe babivuga. Izi rero zo ziza gusubira inyuma, ndetse iyi Sukhoi yinjira ikirere itangira ku Cyogoga iri kwitegura kurekura amakompura. Mu gihe yari imaze kurekura amakompura agera kuri 2 amaze kugwa Minembwe neza yahateye inkangu aho yari yamaze kugwa, maze igisirikare cya M23 na rwirwanaho abasore bari ku misozi basa naho bari bafite
bifite imbunda zirasa ibimeze nk'amarokete byarashwe kuri iyi ndege ari byinshi cyane, nuko bibiri bisekura ku mababa iry'iburyo n'iry'ibumoso, nuko abakoreshaga iyi ndege babonye neza ko bigoranye ishobora kuza kutava muri iki kirere ndetse ikaza guhanurwa bikaba igisebo gikomeye cyane, bagerageza kuyihindukiza ngo ibe yasubira ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ku butaka bw'u Burundi aho yari yaturutse, ibyaje gutuma ihita iraswa bidasubirwaho, benshi bavuga neza ko ari n'igihombo gikomeye cyane. Iyi ndege nyine ikimara kuraswa kuri aya mababa agera kuri abiri yayo yangiritse bikomeye cyane, ihita ifata umwanzuro wo gusubira kwa kiriya kibuga cy'indege cyo ku butaka bw'u Burundi, ariko ntabwo byakunze ko igerayo kuko iyi kajugujugu yo mu bwoko bwa Su-25 yagerageje kuba yakora uru rugendo ariko inanirwa bitewe n'uko yari yamaze kwangirika, igwa mu kiyaga Tanganyika hafi n'umwaro nk'uko bamwe bakomeje kugenda babitangaza. Amakuru avuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo kikimara kubona iyi ndege ihanuwe cyahise kigerageza gusibanganya ibimenyetso, ndetse n'abaturage bari bamaze kuza aho hafi gushungera barirukanwa kugira ngo bataza gufata amashusho, maze igisebo kigakomeza kuba ku ngabo z'u Burundi n'ingabo za Kongo no mu mahanga hose bagakomeza kubota, maze byaje kuba nk'aho abasirikare bisamye basandaye kuko bamaze gushyiraho uburyo bwo kuharinda iyi ndege yaguye. Abaturage amafoto bamaze kuyafata ndetse bamaze no gufata amavideo bari kuyasirikiriza ku mbuga nkoranyambaga, amashusho magufi yagaragaye Sukhoi yamaze kugwa neza ameze nko mu byatsi biri mu mwaro ariko nanone mu kiyaga cya Tanganyika. Benshi bavuga neza ko yari yamaze gusa naho inacikamwe ibice bibiri kimara kwihonda, ndetse bisa nkaho yari yatangiye no gufatwa n'inkongi y'umuriro. Kuyikura hano bisa naho ari uguterura ibyuma bisanzwe kuko kongera kuyikoresha byo bisa naho bigoye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bo bakomeje kurira mu myotsi kuko ibyabafashaga gukora bloke ndetse na ramforo zikomeye cyane z'igisirikare cyabo zisa naho zitari bwongereye, kuko ababahaga umusada uturutse mu kirere bamaze kugenda bagaragaza neza ko bari gutegwa imitego ikomeye cyane. Iyi Su-25 rero yamaze kuba yahanurwa nk'uko byemejwe na Colonel Rugabo ubarizwa mu gisirikare cya Twirwaneho, ariko kandi M23 yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Abasore bayo barekuye ano marokete nibo babashije kuba batesha agaciro ndetse banahagarika uyu muvumba w'ikajugujugu y'intambara mu bwoko bwa Su-25 yari yazengereje ibi bice muri rusange. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ubu tuvugana cyamaze kugenda gicikamo ibice, ni nabyo biri kwemeza neza ko Perezida Tshisekedi, uyu ni perezida y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igisirikare cye gisa naho cyamaze gucikamo ibice. Bamwe bo mu itsinda rikomeye cyane rya Garde Presidentielle, itsinda ry'abajepe barinda umukuru w'igihugu ndetse n'umuryango we bashinzwe umutekano, nabo bamaze kumvikana bacikamwe ibice. Amakuru aturuka hariya ku butaka bwa Kongo yemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo kiyobowe na Perezida Tshisekedi, iki gihugu nyine cya Kongo akomeje kugenda adahuza na bamwe bo mu nzego za gisirikare, ndetse bamwe amakuru avuga ko batangiye kugenda baherezamo M23 zimwe mu nkuru bivugwa neza ko ari inkuru zo gushyirishamo Tshisekedi. Bamwe batangiye kurengera bavuga neza ko uyu mukuru w'igihugu cya Kongo ashobora no gutabwa muri yombi mu gihe gito cyane, mu gihe bamwe bavuga ko na bamwe mu basirikare b'igihugu cya Kongo barinda umukuru w'igihugu ndetse n'ababarizwa muri iri tsinda bamaze kurakara kugeza ubwo bashobora kuza kumugambanira. Uribaza ngo ibi byose byatewe n'iki? Mu busanzwe Tshisekedi nta gikorwa na kimwe cy'iterambere kuva yajya ku butegetsi yari yagaragaza nk'aho gifitiye akamaro abaturage ba Kongo, uretse gukomeza kugenda ashaka intwaro n'ibikoresho byo kwica abandi bakongomani babarizwa mu gice cya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, avuga ko ari abaturage batari abakongomani ndetse ko n'izi ngabo zabo za M23 zaturutse mu bihugu bitari Kongo. Ibi rero abaturage benshi cyane nyuma yo gusobanukirwa ukuri ku bijyanye n'ibi ngibi bakareba ibisa naho Tshisekedi yahugiye muri iyi ntambara ntihagire iterambere. Imyigaragambyo yatangiye ubwo Kinshasa mu murwa mukuru w'iki gihugu cya Kongo, aho benshi cyane bagaragaza neza ko uyu mukuru w'igihugu cya Kongo ashobora kuza kwisanga yatangiye kugwa mu mitego ikomeye cyane kandi yatezwe na bamwe mu bahafi by'umwihariko n'abashinzwe umutekano we, nk'uko byamaze kugenda bigaragara. Itsinda rikomeye cyane ry'abajepe, amakuru avuga neza ko ririmo ibice bibiri. Bamwe ntabwo bakiri kumva filozofi y'igisirikare cyabo
yabo, ndetse bamwe basa naho batangiye kwinjirirwa nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ibyo benshi bagaragaza neza ko biteje inkeke ndetse biteye ubwoba niba perezida w'igihugu atangiye kutacyumvwa ndetse atangiye kugenda agaragarizwa ko asa naho atari muri filozofi cyangwa mu nzira bamwifuzamo. Ibi kandi birakubitaniraho ko perezida w'igihugu cya Kongo akomeje kugenda ashinjwa ibyaha by'intambara byagiye bikozwa n'ingabo ze, by'umwihariko zifatikanyije n'ingabo z'u Burundi. Ibi byaha na n'ubu biracyakomeje, ibyaha by'intambara byo kwica abaturage, gusahura, viole ndetse n'ibindi byo gufatwa ku ngufu. Ibi byose bigakomeza kugenda bikorwa n'iki gisirikare, nyamara perezida w'iki gihugu arebera. Ibi rero byose byarateruwe byegekwa ku mutwe wa Tshisekedi, kugeza ubwo bamwe bavuga neza ko n'ibirego byamaze gutangwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC. Tshisekedi agomba kuryozwa ibi byaha by'intambara nk'uko amakuru abivuga. Ni inkuru rero zikomeje kugenda zigaragara ndetse zandikwa mu bitangazamakuru ruturaho, bamwe batangiye gushimangira neza ko perezida w'iki gihugu cya Kongo igihe kigeze ngo abe yanatabwa muri yombi maze asobanure cyangwa se atanga ubusobanuro ku bijyanye na politike ikomeje kugenda ipyinagaza bamwe ndetse ikagenda ikandamiza abandi, kugira ngo abaturage bo ku butaka bwa Kongo basa naho bamaze gucikamwo ibice bibiri. Bamwe n'ubundi bakomeza kwemeza neza ko hari hakwiye kubamo icyitwa balkanization cyo gucamo iki gihugu cya Kongo ibice bibiri maze amahoro akaba yahinda. Kugeza kuri ubu rero abenshi baravuga neza ko ingaruka ndetse n'ibintu byose bikomeje kugenda abiba kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bifitwemo uruhare n'uyu mukuru w'igihugu Tshisekedi, dore ko benshi bakomeje kugenda bagaragaza neza ko Tshisekedi yakomeje kugenda acengera mu bihugu bitandukanye, aho yagasabye inkunga cyangwa se kugira ngo babe bakunga na M23, ariko akagenda asaba bimwe mu bikoresho by'intambara asa naho yagiye agurisha iki gihugu cya Kongo. Ibi rero abakongomani basa naho bamaze guhaguruka ndetse batabyumva na gatoya kugeza kuri ubu ngubu, ari naho benshi bahera bavuga neza ko Tshisekedi asa naho ari mu mazi abira ndetse kugeza kuri ubu yicariye intebe ishyushye. Ko igisirikare cy'u Burundi cyatakarije abasirikare benshi cyane ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko imirwano imaze iminsi ibera mu bice bya Minembwe hejuru aho ndetse no kumanuka Poezero hafi n'umunara na za Mikenke. Aha hose habereye imirwano ikomeye cyane kugeza ubwo bamwe mu bayobozi bakuru mu ngabo za MRDP twirwaneho bafashe umwanzuro ukomeye cyane wo gutabaza leta y'u Burundi kugira ngo izikize umunuko w'abasirikare bayo bari bamaze kugwa ku gasozi hano ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko kuri imisozi ya Mikenke ndetse na Minembwe. Namakuru agaragaza neza ko abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batigeze barwana ku Barundi ngo babe babakura ku kiwanja, biza gutuma amayiti z'Abarundi ziza kugenda zigaragara ahangaha mu bice byose. Ibyo benshi bemeza neza ko ari bimwe mu byateye igisirikare cy'u Burundi no kuzana cyo gucika intege, dore ko bamwe bavuga neza ko ibi byose byakomeje kugenda byegekwa kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana amakuru aremeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi nyuma y'igitutu gikomeye cyane yaba icy'imbere mu gihugu n'igituruka hanze y'igihugu asa naho yitwikiriye ijoro, ariko n'ubundi byasaga naho byamaze kugenda bigaragara kuko na n'ubu amakamyo aracyagendagenda kandi ntabwo aragera ku mupaka w'u Burundi. Bivuze neza ko abaturage bakomeje kugenda babona imodoka ziri gutwara imirambo y'abasirikare b'u Burundi. Ni agahinda gakomeye cyane n'ikimwaro kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi wazanye abasirikare mu rugamba, akaba ari kubacyura hafi ya bose ari mayiti ari imirambo yigendera bapakiwe amakamyo. Ubundi ubusanzwe aba basirikare b'u Burundi bashyingurwaga mu byobo, ibyo benshi bise imva rusange ku butaka bwa Kongo, dore ko babaga barapfuye ari benshi bagacukura ibyobo maze bakabatabamo bakarenzaho itaka, maze perezida w'igihugu cy'u Burundi akabwira bagenzi babo ko cyangwa se n'imiryango yabo ko aba basirikare baturutse igihugu, nyamara bisa nkaho ari ibihuha ndetse no kubeshya ku buryo bukomeye cyane. Bivuze neza ko iki gisirikare cy'u Burundi cyagiye gisa naho kiri gukoreshwa. Ibi rero byaje kugenda bigaragara ndetse biza kurangira ukuri kugiye hanze. Kuri ubu rero perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho ari ku gitutu gikomeye cyane, nyuma y'uko bamwe mu basirikare benshi b'igisirikare cy'u Burundi biganjemo abakomakomeye ndetse bagiye bafata bimwe mu byemezo bikomeye
bikomeye cyane birimo kumwicaza bakamuganiriza nubwo yagiye asa n'uvunira ibiti mu matwi, kugeza ubwo bamwe mu basirikare batangiye kwigumura ndetse hagatangira kugaragaramo ibice mu gisirikare cy'u Burundi FDNB. Kuri ubu ngubu hakaba hamaze kugenda haza ibimeze nk'aho ari ingaruka zikomeye cyane. Uyu mugabo rero yahise afata umwanzuro ukomeye cyane wo kujya ku butaka bwa Kongo atangira kwerekana neza ko iyi mibiri ari kuyicura ndetse ngo ibe yashyingurwa mu cyubahiro, nubwo abarundi bo kugeza kuri ubu ngubu basa naho batari kubyumva neza. Ni inkuru ikomeye cyane ikomeje kugenda igaragazwa no mu bice bitandukanye, aho benshi bavuga neza ko igisirikare cy'u Burundi cyakomeje kugenda kikwirakwira mu bice bitandukanye gitoragura imirambo cyangwa se mayiti z'abasirikare babo, ibintu benshi bavuga neza ko ari igisebo gikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi. Ibi rero ntabwo byigeze bibuza perezida w'igihugu cy'u Burundi gukomeza kuba yarekera abasirikare ku butaka bw'u Burundi, kuko kugeza ubu ngubu ingabo z'u Burundi ziracyabarizwa mu bice bitandukanye ndetse biri kuberamo imirwano. Inkuru nanone zikomeje kugenda zisirikira mu bitangazamakuru bikomeye, ni inkuru zemeza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bari kugerageza kwerekeza mu bice bya Rubaya, bari guhura n'uruva gusenya. Kugeza kuri ubu ngubu bikaba biri gutuma nta masasu menshi cyane yongera kumvikana muri ibi bice, kuko 23 isa naho yamaze kugenda ibatangatanga mu bice bya kure mu birometero birenga 30 bataragera hafi na Rubaya, kuko amakuru ari kugenda bigaragaza. Bimwe mu binyamakuru bikomakomeye byakomeje kugenda bivuga neza ko igisirikare cya 23 cyamaze kuzenguruka ingabo za leta ya Kongo ku buryo bisa naho nta bwinyagamburiro izi ngabo zigifite kugeza kuri ubu ngubu. Tshisekedi yagiye ahatiriza yingingiriza kenshi asaba leta z'ubumwe za Amerika kumuha ibikoresho bigezweho by'intambara mu butasi ndetse n'ibindi birimo n'abasirikare kugira ngo abemerere ibirombe bya Rubaya ndetse n'ahandi habarizwa amabuye y'agaciro, nawe ngo maze bamufashe kurwanya 23. Leta z'ubumwe za Amerika isanzwe ikora nk'ikirumira habiri nk'uko benshi bayishinja, isa naho yari ifite inyungu zitandukanye kuri 23, kuko n'ubundi amakampani ya leta zunze ubumwe za Amerika aracyagaragara hariya ndetse aracyadiringa ibijyanye n'uko hacukurwa amabuye y'agaciro. Kugeza kuri ubu ngubu Rubaya amakampani menshi arimo na y'Abashinwa ndetse n'Abafaransa. Ubu rero biravugwa neza ko Tshisekedi n'ingabo ze bahawe warning, babwirwa neza ko batemerewe kongera no guhirahira berekeza mu bice bya Rubaya. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu gihe cyakongera kurasa n'igisasu na kimwe Rubaya, yaba mu birombe ndetse no mu baturage, mwakumva kaba Tshisekedi ashobora kuza kwisanga yatwawe uwa Maduru, ndetse uyu mugabo yarakariwe ku buryo bukomeye cyane na leta z'ubumwe za Amerika. Benshi ntabwo bashidikanya ku buhanganye ndetse n'ubukaka bwa leta z'ubumwe za Amerika. Kuri ubu ngubu rero baravuga neza ko Tshisekedi we asa naho ari mu mazi abira, kubera ko yarenze ku masezerano ndetse aragenda akora ibimeze nko gufera, niko twakoresha iyi mvugo, cyangwa se kweskoroka leta z'ubumwe za Amerika, ababeshya ko asinya amasezerano agiye kuyubahiriza maze amahoro agahinda. 23 ibice yasabwe kuvamo yarabikoze ndetse n'ibindi yagiye isabwa kugira ngo amahoro agaruke. Ibi yagerageje kubikora neza, ariko hasigara uruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo cyangwa se leta ya Kongo. Kugeza kuri ubu ngubu akaba ari nayo mpamvu bemeza neza ko byamaze kugorana. Kuri ubu benshi barashidikanya ku bijyanye n'uko Tshisekedi no kongera kuba yasubira ku ntebe y'umukuru w'igihugu bizamugora, ndetse bisa nkaho leta z'ubumwe za Amerika yamaze kumva 23 kurusha uko yumvaga uyu mukuru w'igihugu cya Kongo wafashwe nk'umubeshyi, afatwa nk'umugambanyi, umweskoro, ndetse nkaho bidahagije bahise batangirira kumushyiriraho sanctions cyangwa se n'ibihano bikomeye cyane. Benshi ntabwo bemeza ko ari ibihano, ahubwo bavuga neza ko ari nyirantarengwa, kuko igisirikare cya leta ya Kongo gishobora kuza gukora amwe mu makosa akakigiraho ingaruka zikomeye cyane nk'uko biri kugenda bitangazwa. Amakuru rero aragaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kujya ku gitutu gikomeye cyane mu by'ukuri, nyuma y'uko bari bagabye ibitero ndetse banamanuye intwaro zo kwerekeza Rubaya mu birombe ndetse n'ahandi. Ubu rero bisa naho byasubiwemo, iki gisirikare cya leta ya Kongo gifite ubwoba ndetse cyatangiye kuba nkaho gitakamba, ariko byamaze kurangira. Ni inshuro ya kabiri leta zunze ubumwe za Amerika yihanangirije leta ya Tshisekedi imubwira neza ko akomeje gukora ibisa naho ari ukwica amasezerano ndetse nko kugarura amahoro, bigasa naho ntacyo bimubwiye.
bose, ariko hashira iminsi akaba ari ufata iya mbere aboroga atabaza amahanga ngo yaratewe. Ibi rero benshi bavuga neza ko byamaze kugenda biteshwa agaciro. Donald J. Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yamaze gushyira akadomo nta zindi negosiyasiyo no kwinginga no kudiringa byinshi na perezida Tshisekedi. Ibi nibyo bigomba gukurikizwa, nta gisasu cyangwa se drone cyangwa se ibitero by'igisirikare cya leta ya Kongo byongera kwerekeza Rubaya. Mu gihe baba bakoze ibi ngibi baba bashatse gusuzugura Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku yindi nshuro, hashobora kuza kuba ikintu kidasanzwe. Kuri ubu kandi haravugwa ibitero byari byarateguwe mu mezi hafi abiri yo byo kwisubiza Rubaya. Ubu M23 nubwo yari yagerageje kugenda yirwanaho zimwe mu ntwari ikagerageza kuzirasaho, ibindi ikabitwika ndetse ikagerageza kwirukana izi ngabo hafi mu birometero 35 turutse Rubaya. Kuri ubu ngubu igisirikare cya leta ya Kongo gihagarikiwe ibi bitero ndetse gitegekwa kuba ingabo zacyo zasubira inyuma ntizongere no kwegera Rubaya. Bari bamaze kwitegura ndetse bivugwa neza ko n'ibikoresho bindi byari byamaze kugezwa muri ibi bice. Agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko amakuru ari kubigaragaza, ariko nanone benshi bemeza neza ko Tshisekedi ari ukomeje gusemera ndetse no kuba akomeje kugenda akurira akaga iki gihugu. Kugeza kuri uyu mirwano irakomeje mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, ndetse ubwo turavuga mu bice bya Uvira no mu nkengero zaho Wazalendo zirakirukanka imisozi, ziracyasahura, zirakica ndetse ziracyakora ibyaha bitandukanye. Aha naho rero hakomeje kugenda hagaragara ikibazo gishobora kuba ku ngabo z'abarundi bitewe n'uko zakomeje kugenda zigaragaza uruhare, imbaraga ndetse zikagaragaza byinshi cyane mu bisa naho arizo ziri gutera motivasiyo aba Wazalendo bakomeje gukora ibikorwa by'ubwicanyi kuri ubu butaka. Bisa nk'aho abanyamurenge bo bahigiwe ndetse bagambaniwe, bisa nk'aho bashaka kuzarimburwa. Ibi byose rero birakomeza kugenda abigaragazwa n'ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza ko igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bafite umugambi mubisha ku batuye mu bice bya Minembwe, Mikenke, Puezero n'ahandi habarizwa abanyamurenge, kuko bivugwa neza ko bashaka kuzahagira barracks z'igisirikare cya P5 cyashinzwe n'uwitwa Kayumba Nyamwasa ushaka kurwanya leta y'u Rwanda. Kugeza kuri ubu iki gisirikare gikomeje kuba ngo kisuganya, ariko na twirwanaho bwacyo iragikubita ubwo bagerageje kugaba ibitero muri ibi bice. Igisirikare cya M23 cyongeye gukora operasiyo ikomeye cyane kiza gutungura abacancuro bari mu nyubako bivugwa neza ko basanzwe bacumbikamo. Ibi kandi byakozwe mu ibanga rikomeye cyane aho abasirikare basanzwe barinda iyi nzu baje gutungurwa n'igitero cya M23. M23 yaje kugira amahirwe akomeye cyane itungura abacancuro nta gikoresho, basa naho bari mu kiruhuko, aho bivugwa neza ko yabasanze barebana amaso ku maso neza. Ibintu byatumye aba bacancuro bagera kuri 3 bonyine aribo babashije kuba baraswa nk'uko amakuru bigaragaza. Abandi baza gusubira inyuma ndetse hatangira kubaho kurasana gukomeye cyane. Inkuru ziraturuka Uvira mu isantere ziravuga neza ko ari operasiyo ikomeye cyane ya M23 yatumye hafatwa n'umucancuro umwe muzima wajyanywe ku bandi bamaze kuba 13 bafashwe mu bihe birenga 6 bitandukanye. Ni operasiyo zitandukanye abacancuro bo muri Kivu y'Amajyepfo ntabwo byigeze bibahira, kuko basa naho batagize aho kwikinga n'ubwirinzi budasanzwe. Abacancuro bari gukora ku gishoboka cyose kugira ngo haze kuboneka igisa naho araho kumenera. Ikirere cy'M23 muri Plaine d'Or bivugwa neza ko kiri mu ubwirinzi bukomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo kandi kikaba kibizi neza ko kitarigarurira iyi Plaine, bisa nkaho M23 kwisubiza inyuma bitakunda. Aha rero niho bamwe bakomeza kugenda bagaragariza neza ko iki gisirikare cya M23 kiri gukomeza kugenda kigerageza kuburiza mu ibitero aba bacancuro. Rero bivugwa neza ko yari inzu bivugwa ko irimo abacancuro bagera kuri 6, hagati ya 6 n'8, ariko M23 muri iyo operasiyo yaje gusanga abagera kuri 3 hanze, ndetse amakuru akavugwa neza ko aribo banarashwe. Undi umwe yaje gufatwa mpiri. Nyuma yaha haje kuza ramforo y'abasirikare bivugwa neza ko ari abasanzwe babarizwa muri batayo ya 3 yaturutse ku butaka bw'u Burundi. Barasanye ku buryo bukomeye na M23 nyuma yo kumva amasasu aturika, ariko yari amasasu y'imbunda ntoya, kuko izi ngabo yaba M23 ndetse n'abacancuro barwanye barebana hakoreshejwe uburyo bwa gikomano ndetse n'intwaro ntoya, biza kurangira abacancuro bahasize ubuzima. Gusa amakuru avuga neza ko uretse umusodo umwe wa M23 wakomeretse ndetse umukomando umwe mu bari muri iyo operasiyo, nta musirikare wa M23
batatu wasize ubuzima. Ibyo benshi bagaragaza neza ko iyo operasiyo yari yapanzwe ndetse ba 23 kugeza ubu yongeye gucakira ndetse ikora ku bacancuro, dore ko binavugwa neza ko umubare wabo wamaze kugabanyuka, bamwe bamaze kwiyerekeza za Kisangani. Aba bakabikora mu buryo busa no guhunga igitero gishobora kuza kubagabwaho. Ni igitero cyakozwe mu buryo bwa operasiyo kandi kaza gutegurwa mu buryo busa naho butoroshye, kuko ntabwo ari igitero cyakoranywe ibibaraga byinshi cyane bagenda basheringa. Ni ukwinjirira bakanyura za panya paka bageze kuri urugo nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ni inkuru zigaragaza neza ko abacancuro kuri ubu butaka bwa Kongo batari koroherwa mu minsi ishize, nibura nko mu mezi agera kuri 2 cyangwa ukwezi kumwe n'igice. Twagiye tubagezaho inkuru zitandukanye z'ibitero 23 yagiye ikora ahari abacancuro, dore ko nabo bakomeje kugenda bakora amakosa akomeye cyane, dore ko basaga n'abizeye umutekano nyamara batazi ko intare za Sarambwe ziba zibagenda runono. Inkuru zikavuga neza ko mu gihe izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi bakongera kugurutsa drone, noneho ko abantu baza guseka bagatembagara, ni nyuma yuko abacancuro mu minsi ishize basaga naho batari kugaragara cyane, dore ko bamwe banasabaga gusesa amasezerano ngo bisubirire iwabo, kuko urugamba basanze uko barutekerezaga atari ko rumeze. Nuko ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bari bamaze iminsi bigishwa n'abacancuro bafata umwanzuro wo kugurutsa drone ya kamikazi. Iyi drone niyo yabiyiciye bagenzi babo nk'uko bitangazwa, bagisizemo amakorodone nabi nk'uko bigenda bivugwa. Iyi drone irayoba ahubwo ikubita mu kampu y'abasirikare b'u Burundi, ndetse ahapfuye benshi cyane. Ibyanateje intungunda zikomeye cyane aho Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bongeye kuganira kuri iri sanganya rikomeye cyane, aho ingabo za leta ya Kongo zashinjwaga kwica aba barundi benshi cyane bakoresheje iyi drone. Nyamara biza kuba nkaho bigaragaye ko aba barundi nubwo bapfuye ariko ari amakosa atarakozwe ku bushake, kuko igisirikare cya leta ya Kongo cyagurukije iyi drone nabi mu buryo busa naho batigeze babimetiriza. Ni amakosa akomeye cyane kandi si ubwa mbere akozwe n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Nuko bimeze n'abacancuro kuri ubutaka ntabwo borohewe na gatoya, bakomeje kugenda bagaragarizwa nkaho bari guhigishwa uruhindu. Sibo gusa ariko 23 yagaragaje filozofi ikomeye cyane yo kugenda inyura mu bayobozi ndetse n'abafatwa nkaho ari bakuru muri iki gisoda cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, nibo yagiye yica mu bihe bitandukanye, bikaza gutuma basigaye baza kugenda basa naho batatanye bagira inequilibre ikomeye cyane, ndetse bakaza gutakaza concentration y'urugamba kugeza ubwo bazanye ababasimbura ndetse abayobozi bashya kujya kumenyera iki kibuga. Intare za Sarambwe ziba zaramaze kubacanaho umuriro. Ibi rero nibyo byagiye bitumiza ingabo zaba iz'abarundi zaba FARDC ndetse n'ingabo za Angola bagenda basigara nk'aho ari imfubyi, kuko abo bafatikanyaga bagiye bapfa mu buryo tutasobanura, ndetse benshi bakavuga neza ko aba basirikare kandi b'igisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu bakomeje kugenda bavuga neza ko igisirikare cyabo kitari kwitabwaho muri iki gihe. Abarundi bo basa naho bamaze kubivamo, bari kurwana ku bw'itegeko ry'ababayobora. Ibi rero byose biragaragaza intsinzwe ikomeye cyane. Abacancuro mu minsi ishize bagaragaje umutima w'uko bashakaga gutaha, ariko abashaka gutaha ni abaturutse mu gihugu cya Rumaniya, ndetse ngira ngo murabizi ko hari abacancuro bagera kuri groupe zigera kuri 3 zitaturutse mu bihugu bitandukanye. Hari abaturutse muri Amerika bo mu itsinda rya Blackwater, hari abaturutse muri Rumaniya ndetse n'abaturutse mu itsinda rikomeye cyane bivugwa neza ko ari itsinda ry'Abarusiya nk'uko bigenda bigaragara. Ibi byose rero birakomeza kugenda byerekana neza ko abasirikare b'abacancuro kuri ubutaka bw'u Burundi mu by'ukuri ntabwo bari guhirwa, urugendo rwabo ntabwo ruri kuborohera na gatoya, kuko ibimenyetso birabigaragaza cyane. Ni ibitero bikomeye cyane bikomeje kubica ndetse abandi bagafatwa mpiri nk'uko bitangazwa. AFC 23 nk'uko bimaze kwandikwa ku mbuga nkoranyambaga tumaze kubona ngo hari surprise ikomeye cyane, ndetse intare za Sarambwe mu mujyi wa Uvira byongo na amasaha make cyane. Ibi byose byavuye mu biganiro bikomeye cyane AFC 23 yagiranye n'uyu muyobozi wa leta z'ubumwe za Amerika binyuze muri General Sultan Makenga. Ingingo zagiraga kuri 3: ikijyanye no kuba bashinga leta ya Kivu, ikijyanye no kuba habaho kugaruka mu mujyi wa Uvira, ikijyanye
na diru y'ibirombe biherereye mu bice 23 kontorora bakaba aribo bakorana kurusha kubinyuza kuri Tshisekedi. Confirmed. Izi ngingo zigera kuri 3 zose baziganiriyeho ndetse baza kuzibonera umwanzuro. Ibitekerezo 23 yatangaga ngo byumvishwe cyane. Ingingo ya mbere iraza kuzamo ikijyanye no kuba 23 yashinga Kivu yigenga. Ibi kandi biraza guhuzwa no gusubira mu mujyi wa Uvira ndetse bidasubirwaho kuko uyu mujyi wa Uvira no muri bice bya Kivu nkuko bigaragara, ndetse umujyi usa naho uzaba ufatiye runini. Ni umujyi kandi ukora ku gihugu cy'u Burundi, ndetse ibintu bigaragara neza ko hasa naho hazagaragara strategy nshya zo kuba wacungirwa umutekano. Ibi rero ngo byaganiriweho, ariko cyatinzweho cyane ni kijyanye no kuba Kivu yigenga yashingwa. Ibi kandi byagaragajwe nuko 23 yagaragaje neza ko ifite idokima ikubiyemo imiyoborere yayo, uko ipanze, inzego yashizeho ndetse n'ibindi bijyanye n'umutekano. Ibi byose biraza gukomprima neza ko 23 ifite gahunda yo kuba yaguma muri izi Kivu. Inkuru kandi zirasobanura neza ko igisirikare cya 23 cyaje kuba cyahabwa uburenganzira bwo gusubira mu mujyi wa Uvira. Benshi bavuga neza ko ibi ari byo byatumye bamwe mu batangiye kumenya amakuru batangiye kwandika ku Instagram ndetse n'ibindi binyamakuru bivuga neza ko ikintu gitunguranye kiza kuba mu masaha make cyane muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse benshi bakagaragaza neza ko 23 bitewe nuko ifite abasirikare imihanda mu bice bitandukanye yamaze kuba yashyiraho uburyo navuga neza ko ari uguhuza ibi bice yamaze kwigarurira, maze bakaza kugera ku kijyanye no kuba uyu mugabo umwe mu bayobora AFC 23 yaba umwe mu baperezida ba Kivu Republic, ndetse benshi bavugaga neza ko 23 diru iramutse idakunze ndetse nuko byarangiye igeze nko kuri 85%. 23 yari ifite n'ubundi ngo ubushobozi ndetse n'igihe yihaye cyo kuzagerageza guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Nkuko bigenda bigaragara, igisirikare kirahari ndetse ibikoresho birahari nkuko benshi cyane bakomeza kubivuga. Nanone bikavugwa neza ko General Sultani Makenga ari byo yibutsaga Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amubwira neza ko bafite igipolisi ndetse bafite igisirikare gikomeye. Bimwe mu bikoresho batangiye kubibona, ibirombe by'amabuye y'agaciro niba bikontorora, ibintu bigaragaza neza ko Tshisekedi we ubwe asa naho yamaze gutsindwa mu buryo bwa politiki na diplomasi. Nanone kandi no ku mirongo y'imbere ku rugamba akaba atorohewe. Ubu tuvugana ubwoba ni bwose, bisa nkaho uyu mugabo utegetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta kindi afite cyo gukora niba General Sultani Makenga akomeje kugenda yagura umubano. Icya kabiri, nyuma y'uko humvikanyweho ikimeze nkaho ari ugushinga leta, habanje gushyirwa imbere kijyanye no gusubira mu mujyi wa Uvira, ndetse ibi byo ngo bigomba kuba mu gihe gitoya. Ahubwo ikindi cyatinzweho ni ikijyanye no kuba ibirombe AFC 23 ifite mu bice byayo yakorana n'igisirikare cya Amerika cyangwa se na leta ya Amerika mu bijyanye no kuyabarangurira. Nkuko bigaragara, ni ibirombe biherereye za Rubaya n'ibindi bice bitandukanye. Gusa ha Rubaya niho habarizwa amabuye menshi cyane y'agaciro yo mu bwoko bwa koruta ku isi ndetse n'andi menshi. Aha rero Tshisekedi yari yarahemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko mu kubyemera abyemera mu by'ukuri atari we uhafite ndetse nta burenganzira afite kuko 23 yarahamwambuye. Kuri ubu rero twavuga neza ko byasubiye mu mucyo ndetse ibintu byamaze gufata undi murongo. General Sultani Makenga bivugwa neza ko iyi ari deal ikomeye cyane yabashije gukora ubwo yavuganaga na Donald J Trump utegetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi ibi bikaba byamaze gushyirishamo Tshisekedi ku gitutu gikomeye cyane. Nkuko bigenda bigaragara, Tshisekedi umujyanama we mukuru uyu nta wundi ni Perezida w'igihugu cy'u Burundi. Bigaragara neza ko nawe afite ubwoba ndetse afite ibibazo bikomeye cyane muri iyi minsi, ku buryo kugira uwo yagira inama cyangwa se agira icyo afasha bisa naho bigoye. Ibi rero birakomeza gushyira aba bakuru b'ibihugu ku gitutu ndetse na pressure ikomeye cyane. Nkuko bigaragara, ibirombe rero 23 zasinyana amasezerano n'amakampani y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze bajye babibara 23 yinjize ndetse na leta ibona imisoro, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika yinjize. Nkuko iyi pura ndetse iyi gahunda ihari, ni ibintu bisa naho bitoroshye muri rusange. Bigaragara nkaho abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya 23 bamaze kugenda bishima ndetse batekereza neza ko bagiye kuba abasirikare bakava mu rwego rw'inyeshyamba bagahinduka abasirikare ba Kivu Republic.